reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda mwese aho muri ibyo mukora byose byo mwaba murimo byose tubifurize umugoroba mwiza. Uyu mugoroba rero hari inkuru nyinshi nabashije kuba nabakusanyiriza zikomeye ziri kugenda zivugwa hirya no hino ku isi, yaba mu karere k'ibiyaga bigari ubwo n'u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe muri Uganda, abari kutwumva bari za Sudani, abari Tanzania n'abari Kenya. Ni ibintu bitangaje bigenda bibera ku mbuga nkoranyambaga. Nk'ubu Perezida Kagame na Madamu bitabira amasengesho yo gusengera igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ubwo ni mu Rwanda n'ubundi ubuyobozi bwafashwe nk'uburi gukina ikinamico kubera kudasobanukirwa na gahunda ya Girinka Munyarwanda. Naho mu Bwongereza ikiri kwavugwa inkuru isa naho ishyushye nuko abimukira bagombaga koherezwa mu Rwanda mu kaga gakomeye mu bigo bafungiwe. Murumva ko naho bitoroshye cyane. Ikindi nuko nakubwira ba diregiteri barusha imbaraga Minisiteri y'Uburezi n'ibigo bishamikiyeho. N'ubundi turi muri Rubavu nuko abakora abazunguza cyangwa se icyo bita ubuzunguza kugenda bikoreye ibiribwa ndetse n'ibintu ku mutwe ngaba badukanye indi impinduka cyangwa se undi muvuno mu gihugu cy'u Burundi. Nuko inkuru isa naho ikomeye, umupolisi mukuru yafatiwe mu cyuho ari kwiba lisansi kuri sitasiyo. Kera rero karabaye gari ya Nyanza nayo yabigiye kuba yakubakwa maze ikaba yajya mu zindi gare zindi zikomeye. Hatangiye kandi kumbwa ubujurire bwa Mugimba wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Amakuru rero y'u Rwanda cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yitambitse mu mugambi wo kuba hasenywa umutwe wa FDLR. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Thérèse Wagner biravuga ko yateye utwatsi gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR. Abakuriye ubutasi bw'u Rwanda, Kongo ndetse na Angola baheruka kwerekeranya cyangwa se baherutse kuba bari barimo maze bakemeranya uwo mugambi. Kuwa gatandatu tariki ya 14 Nzeri nibwo uriya mukuru wa diplomasi ya Kongo yari yahuriye na bagenzi be b'u Rwanda ndetse na Angola muri Rwanda mu nama yigira hamwe icyakorwa mu gukemura amakimbirane, umwuka mubi maze igihe kinini hagati ya Kigali kuri leta ya Kigali cyangwa se mu Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'i Rwanda muri rusange. Rero bakunze Bizaza TV Rwanda ukomeza kuri subscribe ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho, yaba ibiganiro bya siporo, amakuru y'imikino, amakuru y'ibijyanye na politike, ubuzima, siyanse ndetse n'ubuvumbuzi bucukumbuye, byose tukugeza no kuri Bizaza TV Rwanda. Rero inama y'abaminisitiri ndetse n'ababanyi n'amahanga yo kuwa gatandatu ndetse no w'iki cyumweru gishize yabaye nyuma y'iyo yari yabakurikiyeho y'inzego z'ubutasi bahuriyemo i Rubavu hagati ya tariki ya 29 ndetse n'iya 30 Kanama. Gahunda rero yo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR iri mu ngingo zimaze igihe ziganirwaho n'ibi bigo cyangwa se n'ibi bihugu bitandukanye. Bwo ni ibigo babishinzwe ubutasi bw'ibihugu bitandukanye yaba Rwanda, Kongo ndetse n'ahandi. Rero amakuru avuga ko aba bakuru b'ubutasi bamaze kwemeranya ko RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Angola bazafatanya gusenya uyu mutwe. Nibyo bari bamaze kuba bakemeza cyangwa se bakemeranya bavuga ati uyu mugambi cyangwa se iki gikorwa tugiye kuba twagishyira mu bikorwa kugira ngo uyu mutwe ariwe ntandaro y'amakimbirane ari hagati y'ibihugu ugomba kuba wasenywa. Rero raporo y'uko gahunda yo gusenya FDLR iteye yanashyikirijwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Gusa amakuru avuga ko Kinshasa cyangwa se leta ya Kongo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yayiteye utwatsi kayijugunya epfo, ko nta gahunda n'imwe ifite kuba yajya mu kuba yahirika uyu mutwe. Kugeza ubu rero nta myanzuro y'ibyo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga
banzuriye i Rwanda irajya hanze ni ikintu kiri kumaza kivuga. Amakuru araturuka i Rwanda icyakora avuga ko Minisitiri Therese Wagner yateye utwatsi gahunda yo gusenya FDLR ndetse niyo kuvana muri Kongo ingabo z'u Rwanda mu gihe yari yarimejwe n'abakuriye ubutasi bwa gisirikare ubwo bari Rubavu kwa 29 ndetse no kwa 30 Kanama uyu mwaka n'ubundi wa 2024. Rero ikindi kiri kuvugwa nakubwira nuko Minisitiri Wagner kandi yamaganiye kure ibyo kuba igihugu cye cyajya mu mishyikirano n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 rero nawo ukomeje kuba wakotsa igitutu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wifuza ingingo zigera muri 3 cyangwa 4 kuba abaturage b'abanyekongo babaye impunzi bataha, kuba ingabo kandi za M23 zashyirwa mu gisirikare cya Kongo, kuba kandi abanyekongo bose babumwe bagahabwa uburenganzira bumwe, yaba n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nabo bahabwa umwanya kuko n'abanyekongo. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana impamvu Kinshasa yahisemo gutera utwatsi gahunda yo gusenya uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umutwe wa leta y'u Rwanda kandi yakunze kugaragaza nk'intandaro y'umwuka mubi uri hagati yarwo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo rero zitandukanye z'impuguke za Loni izemeza ko FDLR ifatanya na FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo mu ntambara igisirikare cya Kongo gihanganyemo n'umutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo FDLR ntabwo igisa n'aho yakiri umutwe, ahubwo wabaye nk'igisirikare cya Kongo, kuko urumva niba raporo za Loni zigenda zigaragaza ko igisirikare cya Kongo cyifatanyije ndetse n'icya FDLR, urumva ko ibintu bitoroshye cyane. Abakurikirana hafi rero ibyo muri Kongo kandi bemeza ko uyu mutwe ushyigikiwe n'abasirikare bakuru muri iki gihugu, by'umwihariko nka General Major Peter Nkuba Kirimwami uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo kandi bafata imbogamizi muri gahunda yo kuwusenya. Urumva rero niba abasirikare bakomeye muri Kongo bifatanya cyangwa se bakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe nawe ube wafatanya na Kongo, biragoye ko wawusenya. Mu gihe ibihugu byo bifata umwanya ngo bigende bisenye uyu mutwe, leta ya Kongo yo ifata umwanya kugira ngo ifatanye n'iki gisirikare. Ibindi rero bikomeje kuba byavugwa nuko nka M23 muri uyu mugoroba ikomeje n'ubundi kuba yakwita ku baturage bo muri Kongo, cyane cyane uduce tumwe na tumwe iba yafashe maze ikagenda ibasubiza mu buzima busanzwe. Ikindi kiri kuvuga rero muri iyi si ya none nuko Donald Trump yongeye kuba yarusimbuka, aho kandi na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uyu mugambi rwose ntaho wagakwiye kuba ukiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeza kandi ko n'abashinzwe kurinda umutekano w'aba perezida bakomeye cyangwa se abayobozi bakomeye bo muri Amerika bashobora kuba bakongerwa cyangwa se bakongera imbaraga kugira ngo umutekano wa Donald Trump wongere ukomere. Tshisekedi kandi yitabaje abacyanshuro muri Israel bo kumurinda, urumva ko nabyo bishobora kuba bitoroshye. Indi nkuru nemaze kubabwira nuko mu Burusiya buravuga ko bwambuye Ukraine imidugudu igera kuri 2 mu karere kayo ka Kursk. Urumva ko nabyo bikomeye muri iyi si. Inkuru ziri kugenda zicacana hirya no hino muri aka karere ndetse no muri Afurika ndetse n'i Burayi. Nshuti bakunzi babiza TV Rwanda, nkomeze kubashimira niyo nkuru nari mbahitemo kugira ngo nyibagezeho kuko mwumve aho uby'umutwe wa M23 ndetse na FDLR Kongo n'u Rwanda ndetse na Rwanda muri Angola aho bishobora kuba bigize. Ndabashimiye na yindi neguza naho ubutaha.